abusua me wo bibia kwa ba ebe why think dwumadie so sene ene anape mede oja ene kasaden editientiemu edigu enuanom asojafo ene apolisifo senkamo oman mu na mbobo oman no ho ban no akoba ne sa na enso megidi se eye video ya edi nkan ye na anape etumi aduro chire pa mbempira no ka se de eye enuanom asojafo ne apolisifo atiesi kwa ebretu mu na ombo ye nsase ho ban we na nkeye hwehwe na enso entumi akoba ne sa ne si achia kura embui eno ti minim se eye enuanom commander asojafo asori a omodi osi eye oyo no de ebekoso atoaso a se ne ebeya yensuo hu no so betumi ade aboho ban na yenkono nomiso bia na yenkofa yare entisi oman Ghana mo nti pepere no ka se de se ne midi kan na napa no mesra video no se ye de tuma mo modi asem ba she na asompenifo no so na omuso etumi di ose ayoyo eno ti yentoaso ne yenhwe nsem a ekosi emra yenuanom itisi eye kwa ebretuomu so mbobo eye yensase wo ban ene galamse se ne be ya yesu no kwase ne yenko na yekoti de commander no so kafawo ni ntimenka na misiri rade so ma menyansa na ntimenka ne ye hwe obi a okotu galamse bia no onni kura no nhwehwemu aya na kire yo pump action gun eye nhihya e ka ho ansa na wetimu se okwakoye adwuma obakofu bia want to croto pump action guns more than 4 meka no kura ne menne asrafo yakoba bia omutu galamse apese ko stop wom ekodru ho no mo amino mko ye na asrafo no ye nipa aduasa nipa na gu asase ne so a etu agudie no eya ahenan eka no kure me bema yesi bema nsinsom no ham meka kire busanfo no se ye hwedom ye gu ha ye dichimu a ombeku yansa ye firi hako tina osi ekọ echine ko boayo wei ena ye akosem a eye ohawe do man ne so no a eye galamse ha no say na okona okunu a wani boso they are armed omukretuo etua ekura say they ma bre come on hey the apostle ban na meja pan yo oni nyamisiro oni say we're creating a rebel armed force he created rebels out of this enti omukretuo enti yefa nipa 400 okuta 200 because galamse for ukretuo enti kakaka omodoso kakaka no ma be na bring back a ragtag army just soldier for yen shed entry ni omoye nso mutuo omoye mema omunimto say omo decide say akra kumase kwa mo block no omoye nipa 200 ombe ni easy that's the bigger problem we're faced with omoye imagine say galamse boys be 200 300 obi ekuta pump action no block kumase road you fine by the time you dey buy more for be corner Odeze mi atuja se galamse no ehu na ebe raise eye rebels ragtags in the term we use here no o se ebe raise ragtags yes sir se vaka asem na wo kan de eye good pie no korenso na emom no sa term a journalism penimfo a mo krum ha kan okure bi kire mo hwe mo hypocrisy ne ade na ese mo jai kwam se vaka yo bi a me penasem pa ba the hypocrisy involved because Sebaga wamo ya galamse nyina anopa bia ombetena wanim anopa bia no omudi nkomo unim pass omo na ya galamse you know so if you know and you think that is harmful then tell them in their face that they are moye na time nti anya de foforo bia anya de foforo wonim pa wonim omo ya galamse I see beba Sebaga so tell them in their faces ni nuano mu ka ho journalists for ka ho ayi politicians on betena wanim da bia wo mka ho wo mu nyina galamse etika no kura kire o nyasa ye nyina ye obuo masify bad hypocrisy must that's right if the mrantie ne maba no mu gyina eye galamse site ono ya top pump action ni tua kase se kura omo sophisticated weapons yes na wo mo na tomo omo mrantie omo sika to omo ni kapre pump action ba ko 16,000 oni kapre eye advance one at 35,000 mrantie omo sika to oni kapre the politicians ya to mo we are politicians ne betina wo se faka wanim anopa wi anwumre hwamo wanim ka kire omo se dem yankwase asem kanokre ne kire omo journalists for den Thomas say wo manim krom ha wo matimo
nkrofo mo ye prime minister so okromo o mate asimu a documents for yi wo mo di forest ni ade wo na wo yonko no mo documents fu coffee shop mafia nya na ate mo na mo te eti we no de papa ye nyina ye filiu nanso so wonim se de ekoso na ehu dia. Let's look into the face of the people who are committing these atrocities and tell them the truth. Anra wo Joy FM nia na yesi abugina pose wo ya na NDC fo no se ye ba be motu ni free wo mo de be win ni vote na wono an nso MPP fo no nso se ene abugina po ekura ne measures ni yetu hash dodo eti na ama kon no aye bibi abugina po wa adwene na mu ha sa na adwene dia freedom eti dia party ni opposition kantie nwu wo na ye wuwu a mo NDC ni MPP no mo he ye nyina wuwu a mo wo yi ye yare a mo wo yi se mfunu sa de wan kaka nkyere na anye dai wo hwe na ideas no asa abugina poi gina nkyere no obi foforo mra exactly na ye CDS wo pompe pra sabre ya se sojafo no obi asua ye so kon dia wo de mo ye kon ya se mo nso mo sua ye so kon fire ye CDS major wo pompe pra helicopters ne nko ensuo no so anye tano no so wo bia wo gina so bia mo mo ni tronku no Dabi yach, I'm telling you. Wamu ya mamboyefo. Wamu kunyai. Wamba miya yare. Wamba miya wu. Eti wonsu monswa wamusu kumu wa mutronku. Human right biya ni bebi ya. If se human right biya ni wa send di omode ye no. Anya sa. Eti mejo pompe pra woni wa sojafo. Asojafo mo faka akongura mu a mo ba kwaji o musika. Mo biya nsifo. Mo fa helicopters. Munya dru soro a. Mo mo mutuo. Mo nku mo. So mo so mo me ho ntoye ya mo so mo ho nto mo ewiase nyina sa na ye no ese we mu amamboyefo wo mo amamboyefo anya sa ye di position ma mu na atobrofo ka abugina po ese wo ka brofo me ka kire wo pen adwuma ne se ohunu ya sifom major general wo pompe pra medical ka kire mese ma sojafo ne mfa helicopters nko nsuo no so canon nsuo no pra nsuo no obi a ebe hu se o de champagne simu a wutu obi aboni tioku no ade ba no ye shawam so ko 11th November 11 exactly mese is a war on foolishness exactly so mu greed ni mu selfishness nti yense yensuo nyina ne yengu eno obia ni kwa so kasa kwase asem sa na sa ne etu gold fire them gold ne ni kwa se kasa asiase na sa ne etu no dabi ade ba no na ye nananum ahemfo motetu a yesa mu nsase na ye sense ase ni wi mu bedi hine ne wo he mu nyina munsimu trase munsimu trase ani wo mu adai se na mo nananum bedi hine ahemfo yetu galamse wo mu nsase mu nyina mu nim ho bi munya da ye ni ekodi santen atem enso mi hu se su ye bo mi hu se kaje ti etu go santen na poni to mi no ama mo se mo ntena mo hwe so afa ni nyina da ni sikadie ada ni ntuma fira ede ba no korongo hine wo de wo ye tie ofe mo mi aka no kore nkyere ye ho enya afa ni aba ye katasu mo mu aso wada de ede ba no wotie wo nananu makonya so esrai se obebɔ nkonya ne ensase no ban de ma wo ye wo hina ye so no ye yi ne asase ate so no manfo na manfo ni nyina wu a wo no ye hene wai wodi wan so ensase ni nyina sɛ ya wahene no di ne wai sante yini woto wo no wo sɔre bag enkra ha wontimi ni na henie gama nkyɛnso na sase ne sɛ no kɔ santime mo wontimi kodi de ma mo ye ahemfo ne ye sase a mo wote so enya sa na afi manso nkwanta de ni nyina da ne galamsi konongo hino da ne galamsi bomfa hine de da ne galamsi ade be no ade no ene matantan be no what de ya santi achim petrensa na what one ye two galamsi enti wo de wo efie nyina misi dan fa ho ne ye two wo fom wo ade be no ade no me man hina gona so what na wo ma ye two galamsi ka ani agi senka asase no wo fa na ke be fa asase no no sokɔ yes ani ye tata ketechi enu na wo mo ye moto de akire na me no maka akire mu ewuo no de adepa wo mu ye de adi trasi uso na tai
na me wo ye wo be ma de wo gina manim na gina wanim ye nyina no ye de asie ni wo tete dia wo ye coward wo ye coward obi a betete di nsemoni bia ye coward me I want to go to war sabre kura ye wo mempe na esi ye wo me 14th century ni ade na se de nka mu ye na nka wo kyena me man hene se ye kokon na me de ani mu twasa na mabane mo abekon mo hunu se wiase no ye mienu ade be no generation ye jimifo ye mkola ye memrantel ma ye say mo ade na musi hunhun ye be ne dai nyame be kyere ni ade monkokon monkokon ekon ne de kyekere man mo bia nya se kon nya ade pa na sante ne yankokon anke won sase kese nya sa se nipa de wotu won na asumdwe wo ho aye na nso asumdwe bia ni wo aye se ne chense esensu na mrantel ma ba wa ne hwe na jimie nti ye complain ni ntimi nsore nkokon wo mo ye hefo ye no mo ye mrantie wo ye wasi ku nya de pa wana si ku nya de pa ku na abu abokina sisi mo de democracy no major CDS upon paper mesi mo sin so bobo mutuo sa pepepe abusia bisa mo akwaba ebe why you think dwumedie so sene dan ne dan na medin kan kan mesini papa no ho ye na eno tisi yankopon ye wadom no woni hye kasa video so odofo na wabobody so bemia subscription battery so ama me so wajoin dada so dia ene ebo money so obe share na wa like na etumi aso afoforo so afi ye di yanu kasa besi ha dia na ene mesrew se why you think media enjoy eno so ye new channel in pebre me no kase eno so ye bi eno na ye de bobo ye nua cheda chidon eno timesre se oba kokko no wa subscribe why media no na yetumi ye de sa kasa video no ade abo ye nua cheda chidon na adodo na so etumi ehunu nyuma pa medin kan kase ni papa no ho ye na eno ti se onyakopo ye wadom no hye oni papa no abomade so we so no bi adofo ye wo hira na ehu onka ho ye de bisia. Keep on watching Why You Think Show.